Allah Taala hadisi kudsi'de mu'minlerin hayrı mınday deydi. İza arada laka dunya fazkurul maut vel hisab deydi. Sağa deydi, uşuna baylık gelip düğüne toптolup kalgan uçurda deydi, koluna toптolup kalsa deydi. Anda sen ölümdü estegin deydi. Jana kıyamatdagı esep kitepti estegin deydi. Kolunuzda baylık gelip, soğudanız bolup, uşunday bolup kalgan uçurda ölümdü estegin deydi. Jana ahiretteki esep kitepti este deydi. Ölüm kelgen uçurda uşul baylık kayakta kalat. Kimnin kolunda kalat? Kim ağa cevap beret? Esep kitebin kim beret? Артында колдонгон эмес, биринчи очередь ошол байлыкты топтогон инсан эсеп китепте ошол инсан берет экен. وَإِذَا جَلَسَ عَلَى الطَّعَامِ فَذْكُرِ الْجَائِعَ дейт. Эгерде сен дейт ушундай бир тамактын үстүнө олтурсаң дейт, ушундай бир ресторанда, үйүңдө ушундай кооз, ушундай даамдуу болгон bir tamактын üstüne oltursan deyt, Allah Taala aytat, anda sen kursağı aç insandardı, kolunda çok insandardı essegin deyt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dan bir kutlu hadisini ayt. Vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu. Üç yol Allah Taala'nın uluktuğuna kasam içip aytat. Allah kasam içip aytamın, toluk mumun bolboysun deyt. Men bata şeb'anun deyt. Kim keçinde kursağı tok jatıp, ve jaruhu jayun deyt. Koşnası açqa жатқан bolsa bul mumun emes deyt. Толық момын бола албайт дейт туғандар. Қанчаларыңыз құрсағыңыз тоқ болып, ашып ташып ысырапты қылып жатабыз сойлорды башқаларда. Бирок кошунаң ачка жатса дейт, пайгамбарыбыз айтат, сен толық момын емессиң дейт туғаным.